Praise the Lord, kalangan Jesus, and so we said, ibaduta draping kapasa, tuang kalangan court, mawiyaw na mauro ay boat, ay panenay, kit mo ko first year, that's apapali, tatokong God, nan way isu, up so far, way riyaw masami misililale, and so what, we kita toko chalak, atun tatok malaw-law, sa mimisilinan Ohio o ng Kentucky. So for Kentucky Fellowship Riyaw miya, Ohio Fellowship Eo miya, dami sa focusang cell group. Cell group medwedra, kiyang aramas ranalita Christ, o training yung rail ren kak uyala warakang Christ. Wakinan matu riyesak walu isak tuole riyesak ibegaro, memimerian kita el saulang. Kaya dagat talen audio that nanim sarawi toto ab the child chorus me kungoto sarawi ania chale wong got sania chale sapal kolula wilia kap uyala chumpatakin kauno. So since more group met with Bible study cell group imese wiya Kentucky cell group Cincinnati te Ohio mese focusan cell group kakara leader kan korangkan uyala chuntato o bidyang buko sidi buwa atarmas nan wingkot kalangan. Tasted your grace. I was so lost till I fell at the cross and got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? The love of God gave me His pardon. The love of God won't let me stay the same. The love of God calls me up higher. It's when it's stronger. That's why I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. I've got Jesus. Come that we Sila all ng kauno, in the great judgment seat ang of sa Christ. wabang Godsto, niya tayban mumuwa, The Bible telling us we will all be judged according to what has chay was goros done. panggadig, dami chay wiyata, dami chay kateda bon sambawad. Something good is going to happen. Something good is in store. We are together again. Just praising the Lord. All I do is work, come home, encourage him to read the Bible for money. Because I'm not a pastor. Yeah. That's why I always tell myself I'm not a pastor. He's the pastor. When as a ranting, I have to support him. I have to read my faith. I have to know Hindi socha sana ngayon ba socha kino strong tak no promawasan. Kakalangan ng coach. Di kasi yung puwan niya so mag-child niya kau-kautat. Kasi silang wasaw.
Ya semua cari kau ketua cari rong memang coach. Lo kaya ini nak sadar lagi. Ken ne coach, foto nak sadar lagi. Ya semua cari kau ketua cari nak sadar lagi kan? Open person, yang cium, wewe kan match kan orang kuasa. Father, everything that is in here, oh Father, came from our hearts, oh Jesus Christ. As your word said, oh Lord. Hallelujah. Wakichan berat-berat. The big control. Holy, you are holy. Jesus. God of wonders, Yahweh, we glorify your name, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, God of wonders. Na 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 no no. Adonai, you reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you. Otiana na koko. You are the Lord that is
worship you. Hallelujah. Na 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 no kokosi yele. Salama koto. Hallelujah. Somebody raise your voice and bless him. Give him praise. God of wonders. Raise your voice and bless him. He's worthy of our praise. Adonai. Oceana no Motia. Hallelujah. Our God. Yahweh. We bow to worship. Lift your voice and bless. Continuo mal. Petrina Santiago, Olwalian, and Baki, the Team Jesus 4, Appointment, Mimic Ban, Appointment David Arnold of Petrino. State will know South Pocogi, the Papa, Lale, North Carolina, South Carolina, Arizona, New Jersey, Delaware, or Maryland. Our nine state will know which Mariao, Fellowship Nia Lale. North Carolina or South Carolina, North Carolina, Fairfield or Charleston, South Carolina, Columbia, near Pilwasariao, Aiken or Yamaki, Augusta, Tama sa Wiyan Sawach, Bible study, Columbia, second batch Monday to Friday, Monday second prayer night, Tuesday second Bible study, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday youth can bachang youth, Saturday youth or kids ministry, raken campaign via fellowship activity kan. Rain sarawi ka sakin sarawi, araw mo rin sarawi sang clock isa kayo te isa kriyaw lel clock kayo teriyaw, lapsaw ko sakin kola ut parak wasaryaw masamin Aikens o yang aki Acosta are sagan pachola mia belira seri wasao na Acosta are sagan Bible study yang serikan pil muran Bible study yang serikan sa Bible study yang panay no kan mo papakan ara muran mo sabilkan pachoto uti Aikens are pil Bible study yang napulupul kay wasao. Kapag coach, kami kasi nuya. This is how we worship. This is how we give praise. This is how we honor the one who's above all names. This is how we show love to the one who is called love. This is how we worship. This is how we worship.
William Maiko, kalangan ng kauno coach ay jualat yay elatli. May mga basa sa state kan, may bajuan puko kita ang nandatokan kauno, may kachinuwiyan baron kauno bata. State payo, may Colorado, Nebraska, Wyoming o South Dakota. Nan state silu sa ikinja fellowship may patiti. Nan EU state miyoyer may Nebraska, miyoyer fellowship. Nan Wyoming sa ikinja contact tapi sa ikinja aramas na miyan punpay may tigarata te osto magin kausan wasak sech abu kamelele memia o coach pangochin kasaleto ay sawiyo makasan tiyar nan South Dakota sa ikinja fellowship ipacho wayer pachong railer kalukong rail shirong rail tuwan masan and komor nan Colorado sa ikinja fellowship me patiti ap miyoyer aramas miyoyer contact kapag nga coach kami nalaman so koron miya fellowship na bahan kokouta wasap kach koros na Nebraska may miyoyer fellowship miya stel o tatawagan coach na bilawd wiwiyaw na Nebraska kalangan ng coach o kalangan ng korosya kauno coach ang kaching kapita mo yung more minute koros maganuya law koros maganuya support na sa korosya kapag nga coach o kalangan ng Gestong bunsan bawe dale loko bogi yela Ema wala no iya gaularo binsegen gela Langadang lolabu when bogi lago ombe Ayaw sa Jesus pangero di enam no Hallelujah, praise the Lord. Kabanga coach, ete Alfonso Alfred, yi iPod, Julie Alfred, i-teach magkin abawali fellowship in Sioux City ng Iowa State. I-teach mo overseas state 8. Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Minnesota, Michigan, Montana, North Dakota. Tama uyawi na Sioux City. Sioux City sa second chapter fellowship, second chapter sarawikan kulak ay sa kayo alap. Pinay kay basa parparak iyong silu basa parak sa wala lesson kaw. Ewi mo iray ka na kaya 4 straight nights iray baptizer. Ewi mo rasay ka na kaya. Ewi mo chap chen chap. Kabanga coach tama uyawi. O Pastor Eliza Bidlan Torres o wato bisinti na yadang pucang ko yi Josh, Brady, o Junior. Youth uyawir chapter uyawinan fellowship watch. Youth kan kopene, iray kan kopene Monday, Friday, Saturday. Iray kan kopene, iray kan chapter practice call, action chorus, o iray kan kailang 4 straight nights. Youth kan. But youth kan iray kan song-songan practice te sukusuguligi tuwan kasang ukulele te gitar te play piano. Kapangagi coach ki away kapagap. Kaunon kapayata parusia kasi dia. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kasalelia mon me koros kapanga coach. Yatan etay Lawrence Ngemawiya President in Wichita Fellowship Kichman Wichita sa kanagalar 4 straight nights 10 basic lessons also biltolaro biluyata cell group silu in each group nan cell group silu mawiyawitar euja cell group kolar likiyo bilkalogang im riyaw ta silu iach kol bisen kalogang
near Koaunopada and Wichita, and hopefully in the neighboring state. I'm so much working Belalauden Keach sa young TTS school. Arch call Melon Banpuita Morin TTS o Morin Maui Revival. Ari kalanganan coach o kalanganan kumay karusian. 1, 2, 3, Jesus! Look what you've done. Look what you've done in me. You spoke your truth into the lies. I let my heart believe. Look at me now. Look how you made me new. Oh, the enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done on the cross, in a grave, with a stone rolled away. All my debt, it was paid. Look what you've done in my heart, in my mind, in my soul, in my life. With my hands lifted high, I'm singing. Look what you've done. Look what you've done in me. You spoke your truth into the lies. I let my heart believe. Look at me now. Look how you made me new. Oh, the enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done. Yeah, let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Father Lord, in the name of Jesus, I pray for David right now, David right now. Lord, that wherever he is, Father Lord, that your Holy Spirit, Father Lord, to touch him right now. Any spirit, Lord, any depression, Lord, the spirit of infirmities. Hallelujah.
the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Kiramwere Christ, Lubazake Usuri, Mevianto Merigit, Rena Murray at Stibis, Azeri at Kavas, Ediwa tu, Igesasire Usuri, Kiramwere Christ. Afaga piriguru, luwansa piriguru gungan. Avangeri git betekun, luwaratsa baba. Ageri kita petit, nori bana biya waitlist. Luwarese orat kiram. It's only miles away. I can't even see the Kiram light. cry. The light is getting closer. Your Heavenly Father forgives. When you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sin. There's something always holding me back. Kiramwere Christ. Kalanganan coach. Ipilmawalian teacher. Cage Caros. John Fellowship. Anan, Kansas City, Missouri. Uyach kapang mulatak bangkupuran sa Majan coach. Upil po sa wejach kapang Melen. Principal man coach. Manan kotaskan. Melen. Ano Pastor Andy. Celestina Moore. Upil. Sapol machong tatangkan. Yay. AJ Celestine. Ryan Sukon, Finley Torres, and Joshua Labayvalo. We are very blessed for the calling of mission. Magmarkoto, Hukay Pwede ng Kansas City. Kauno coach, and continue tatang kiyama naman kumail. Yach kapakap, kumailang continue, tama kauno coach apiyata na ng mail mode. Kumailan itita wen siya kauno coach. Pwede kamaw magmalwatong ng Kansas City. Sa puso no kamelalat, message banet siya wasaj. Abang continue to grow. So once again, we thank you all and God bless you all. In Jesus' name. Showed his love by giving up his life, so we both can choose to do what's right.
my eyes believe. Oh, Father, Father, here I am, oh Lord, Father God, please use me, my eyes believe. Simple globe, Miss Salong, yeah. Sangin chame kagereti, yeah. Kinkiyong among yongi, oh itawelai. Say me, yes, the donkey, yeah, the donkey, yeah. Oh, say me, yes, the donkey, yeah, the donkey, yeah. Kasalelia Mainko, Kapunga sa Child Court ni Marana Child Count Jesus Christ, ay chungalat, yay Auntie Celestine, Mawi Apostle in Christ, Ranwat ngayon ay panay Patpato Kansas State, Kalangan Kiyong Court, we at Totokan, Koaunopada Ministry, Nan State 10, Patuan ngay o Brother Lawrence o sakit may overseeing ng State 101 o ranwat kalangan kiyang kauno kaya kita token court matoto may itong Christ na narain mo matoto pilbaptize la o matoto pilpilata ran pa kong court kayo magtayin man kalangan ki kariyaw ng State siluwat the State 101 State Silu may miyayar fellowship na wewe kin miya kautak o bilarail schedule kan may pitata sang Monday lil Saturday kin miya rail anso and kakairta na rail mauriyang court pinihan sa water State Silu sa kalangan kiyong kauno weki atungal kairo irta call san kakpil suwasi rail nan parat san kakpil lella miyayar Bible study uyawi miyayar first coverage where visit panene kan manane men kairta ren Christ uyawiyar ap kamelele me boyeki lapalan state pukat o tanga kin time chailanan planen court and kin mau wak chailan kak lel wasakan hari tam sekelang nan state silu miya kautak open improved miya wek miya kairta miya leader nakaksosa korusian na belwiya kairta o me court pan katin kalwat we take koros katin wangi me anso to mimiyar pon imun anso o Christ pan katito panale me ono patarkan so kalangan kiyong ko tranwat o kalangan kiyong kupurkan koros po kaya mahal kan wiya low ki kit koros na wiya tatok and Kansas Nabilan State 101 kalangan ng court. I will run and not grow weary. I will walk, I will not faint. I will soar on wings like eagles, find my rest in your everlasting name. You are my revival, Jesus.
Jesus, on you I wait. Now lean on your promise, you will renew my strength. I will run and not grow weary. I will walk, I will not faint. I will soar on wings like eagles, find my rest in your everlasting name. You are my revival. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Kasalelia Maingko, Mon me karas kapna kalanganan kauno coach, pwede sabal malimdak, sabal malalabacho ko pramama san salto na malaman ka chail. Mon me karas sa ibang tacha introduce ay chungan at Evaline Mon as Assistant Director of Children's Ministry, chungalan Kichan Saumao o Walianti Melel Director Admin o Teachers Kan Korusyan. Kabanghiang kauno ko siya may naur o kabasa melel poita the kairta tamaulakan and Children's Ministry. At teyer mesangir ni Chapin Ran o lalito ran which chowekan wiya chochola o eso chowiya chochola cha apsapal machail kan wiya kakairta nan baba coach nan kupuran coach o kalanganan coach. Imakareta no business introduced on air fellowship chekan the sambata kaniwo fellowship pwede chailan kaksawas pa na nan kairoir magchail ka pa na as global ministry. We are grateful to God, help us everyone to teach and serve all sin because the sacrifice of Jesus Christ. Yay match nakauno coach ka chin kai puiti o wiya the donkey Children's Ministry as a jo onga chamen dompe ababilbahan dalawang all throughout the nations. Kalanganan coach o yay match may payment Marian Kich Karusyan o kabasa yung panay na yan coach kalangan. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures.
He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. He leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house for the Lord forever. Psalms 23. Amen. Kasalalia main ko ay chungalat kay si Chalmay ingay mataraktaran Koaunopada Global Ministry kalanganan coach iban kapese che tamase kuyanan wasaj te abapali raikan makulukul nan sampa wasakoros nan mainland te US tamase आज खाए रोयर वैसे उकुपन में ये सेन से वैसे इराय में पुलो पुलकान ये यूथ में पुलो पुल दुंका पैसे ऐसे ताम के सोमपाल ये खाए रोयर ते कंटो में मिनिस्ट्रीच ते वासावच ताम से अपाली यंगो ननंचियंग कारुसियन में पुलो पुल रन का कैसे लखराइस और लोरियम ये में का पैसे ऐसे वासाका में मियायर अंसुवच मियायर फेलोशिप मियायर यूथ में ये ना सिसिनाटी Ohio, Kentucky, Bowling Green, Tennessee, Knoxville, Wichita, Kansas, Oklahoma, Cedar Rapids, Columbia, South Carolina, Marshall, Missouri, Kansas, Missouri, Washington, Sioux City, or Oregon, Big Island, Savannah, Georgia, Maui, Reno. Ran Ria Makachorola in Niaro Niapang, Posenuya Bible study on Zoom on youth can and state can Mesoja are fellowship the local group. May Salt Lake, Utah, Las Vegas, Nevada, Salem, Oregon, Bolivar, Missouri, or Honolulu, Hawaii. Tama se nananchiang se records the Mapulabu chorus, then open young payaw tao tan masang coach ka school in esela kapakap ese Christ mo Christ and school and peneni open nan umoso course ari image metansal nemen kapese sang nan ministry global youth tanam brelan Koaunopada ministry ari kalanganan kubol karusen o eralar Kasalelia main ko yai kichma antio sarlenta kayo kalanganan kauno o sa managis tsaka basa melal ministry upot mawiwiyawinan Koaunopada ikich makaniyang sausawas na ministry ar kayo iman introduce yamamang kauno ko ta kayo piti ministry na natmaw chapta nan April riya kitri sa kayo lalatok na riya kitri sa silu Lablaut court with a tongue ministry Mimi pon life dan ang Zoom. Rasa kelang song laut makauno court katin wiya mana-manakan makauno court katin kaparetan ang maulan puput kan paninikang prongko propana. Ari ibaki yang ay pot and share a little bit. Amen, amen. Katete chocho mapilmiya sangre ni railakan makinyang wiya kaskas school marabing katete Tama kauno yang na rail popod. Kusang ni sucha wewe kitame kupuran coach tamaman coach design a child popod. So kay roiren ministry watch yay kichailan kak wewe kilaya kupuran coach. Ngola man liya man yala ware. Koreaw apil ko sampal po kiniya so magchild pa no so child makakairata a child kuwakan. Rabil bangkak koirta o an got the marriage. Marabang wow ni kiyang coach aray popod. Magchel bang kairata o uya popod ma kelay. Popod kelay leo pilbang kakairata panay na yaw makelay. Panay na kelay leo pilbang kakairata church yaw makelay. Amen? Open ni church yaw pilbang kelay. Pilbang uyata society makelay lo pil nation yaw makelay. So ime kasampal ki kichay ng terpon sa wap kasampal ki mapitatakas ko ng popod pweki abang uya kakela pa na child maur o ang di makukuto mo na child. Amen.
so ya chakan katete kan kaksansal. Is the Lord? Ay dad, even yang acho, with bachong katete, tuan sa man kau na limpak po na chay mo. Ngay liya sa ubod di sambar karayang sili sa praise of someone. Mass utas problem. Problem. Song oras mo chay school ko sa problem. Kailangan ng kau na rampat utas sa namaw. O na itsari ka na pungat sa namaw. O sa andodok, maging kau na maging kiti kis kuyang kak kay talagis po ngayon all pabot na santing kau lain de ay ari sa namaw so wala problem let's send tayo sa kung problem pengkita simekot mo chik siya tala makinala yung kalaw tila sa kakakamay yung mapita yung tinang kaucha yung tilalayaw wang kau na nga yung kasambalgi o yung makasanay ito mabot yung chia na miyong Ari, ay bilikin kiyang child, kawit mo siya ngayon sa rawi. Ari, sabi sa namaw, kailangan kiyang pauno, pabaw na wagi. Masis sa namaw sa sumayang mimosa. Asa patpad lang wagi, parat na sa bulmang gawin ito ka at namaw po ito. All night sa riga, puta na work. Ari, ipilman niya nga sa pachong, utang na to pre sa con ng saraw yang o sa bigla na sa riga sa was ko na dimpak ko na sulalo ngor pagkultas sa namaw may ban siya stuck in abe utang big problem siya tala bata banda buliyan sa do bolok sto ngayon ngor na stuck na suot hey wang kau na kailangan sa sin matchik siya tala bagalala totoo kuya kita laban problem na popo ari kung kau na kailangan sinabi ka, kas kulo go to communicate song koros, tano ko tato. Oh, imimili ang acho, kachong, kung kasambaling kau na akong baka naman chay, kung kakusawas ko na kaya mamawag sa sambaw. Kailangan. Amen to the Lord. Amen. Kachang, man may karas ka nga, kau no coach pwede. Sa kwel malimpa ko kupramaw. Mayayas po naman kachain. Imenta siya katete tuwan kauno ko siya tatong ka-ministry at obili kamawi la som laut na marriage. LSS siya pinpachong kumail apsa kinpakpaki life kan ngayo ay pot. Ang sawa siya yatato karip dang walian kachtiya. Imo, so yababot malki sambar bueno utan sangan problem loud apnian so may kunrong katete kan testimony kan makauno coach ikochen kamawya lang ikochen kapayata ikochen kachkita chailanan kan pilata yan mo itong kray sa inor o kachkiyang song koros may klang pain ngoy sa choka ko ari kalangan ki anso may mo itong kray sa inor Japanese prayer request, may uya kapakapi, and kamawila ay marriage. Pweki, sambar bueno, ikon na naino net utan, iuya liyangan naklapala. Makangoti. Pweki ngay magayon chik nan pungan riyay kach, o rimatawa may pampopota, ay pota bang wayo lagi swasa, utan rapang kanayong niya tuwecha, riyay kao, ay nono ta. Pag nga coach, sangan mentality yung minire. Ari kalangan kiyang kauno, kawait kanya, kamaraini kanya, makaiteki moment mo. Pwede re, utang chay bang nananak chikla, makchay men entatok. Ari, niyan so me kauno coach, sa bangay kapakap, chapchamas in English, ni white. Arangay na akis wewe ki ay post noon. Arangay kinuya kapakapian kan inchingiti note ko ngay kin kawewe ang nepombe. It still felt so ikokoncha na miya ko chaptanan. Arkich ngay uya kapakap kito echa miya mento tapatang kita. And then next thing we know,
popoten kay pwede ara kauno kay pwede ara ministry. Ari song loud saleti ni palian no kaya ang pompe ya. Porque chay men pompe, chay la nane chap sang niya chay pena chay kosay, chay la pola laki. Ikapin kamelel tama kauno coach wiyaton mauren popoten porque song loud saleti nan arain sambar. How long the ministry? Kap nga coach o image bibig ng katete koprong ang kauno lengan chorus. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Lawalawang kaon Jesus. Glory to God. Kalangan si Praise the Lord. Kalangan ng coach. Iman testify siya meron nga na marriage. Sambar limaw ngay po sa mimi ko pa na. Sa wibo po ki sambar limaw sa tin. Kani man kasaleta rangot. Ininin kauno ininin muyang ach marriage lapalan mebut kadugi ang kauno wegi sang ni ama take tamak makunuyaya teach mesawe kan wegi le chairman Bombay le loudman Bombay all raganinda meraso chakak Israel makaon sa koros nituan ay kodonan mora chong may tiarata ikalangan diyang kauno Wagi ngay po kakala eman rong-rongan po ikakala pulikiti kami sa tama sa pong ikakala teng langata ikalangan diyang kauno coach kalangan diyang wagi kin mata-matawa mangay may paros so kauno kipa na ngay po wagi sen sawas pa na kay David and look at here and then sama-sama lang kauno ko porque chay koros and then daro. Dari kami man testify ranit uwan maulan na nas ko. Ngay amen aramas na parang kakang sa kawanway. Pot kung katagato itakray kabang po ki sa kawanway. Apsang niya gantaw tapon su ngay wewe kita. Pen hampalay mong yung ongkang. Tiara tatama ko parang kaunong nanay marriage. Dari ika ni kalangan giyang kaon na sa koros. Kung ikotanan mo rin sa koy. Kaon na magamaray niya. Pero iwa chikijik. Amen. Testify rin. Kalangan ng Diyos. Amen. Iya main ko. Kalangan ng coach. Ikin uy, may kakrong yata. May kakrong. Kalangan ng kaon. Tamikin ang sukoros ikin testify ganyan ikin testify kin apewa sa koros yung kolay ikin testify pa kasi ang buwan siya yun ese when me achikan nuran taon no wache sola ewan alan mie dubrele yang namanya ramas me memoriang kau no kakindam ileletan na mereka perenta ngai sola itai me kau meri sola pereben coach mi tu ngai menaramas miam kau eti pun kau eti pun terin ikan mau kita testify buat kaitet isui ko buat iuya semana ka popular teta apa mai gelang ai sume ka bang kau ela ko poro-porum pupu me so jume ko chak apal gan beliau kamau yala apal kan manuela apal kan beliau build ko poro-porum ka kau ela wow iban ingate ko makiran mo chme kau lep ka kamau yala cai cikita cai yang gelang kamera lang pones cai kin leleng zonga wal ka cai kin pici repenu ni tak alle ta man kasalil kan becai pa man kamano ko kin cai ta
sinunani kan makabangko la kol putenan kapunguraman tonlar cakailar kanan release aplikang kayo mo sang munji may kagakta daw ni it's not ever achaban worry avan lelwayu mevan bleu kumavan bila betavan kan manakwela tama ko yang yaranchi Absang na kalangan ng kauno. Ang zoom machay you went through Allah. Absang na kalangan ng kauno may kaklang ibuto na yung sawi iyayi. Ibuto. Ibuto mimere. Sang na kalangan ng kauno. Mimere penol kang siya chubene. Gagam sa kasta relationship kauna se built a relationship babon kauna mauya kauna ma tiang ke mekoros muidan kauna kalwa mekoros asapkin mori iburi apa ma jay time loud Ivan sharing kecai tame se went through lel match mekauno sola wasama benda kecamanda tam song actually demanda maka ngugap sang niyo kay te sang ni rekau makin kamakale sang so mek interes ari testify yang kecai acai ko pura-pura pun jay yang gitu kau na kecai te Song ngong gila che penuya cake rabaki kol berabaki mengkasalin mengkamino ke ansu kis makaban cuma tahu mabam beliau bertalakan tadi abam beliau cuman dah makam muitang kau no me kau mabam harus maju nun ada katereno kapun dari Lang ko pa hindi share. Wow, manamanan kaweti, manamanan salataklan ni maran kaun Jesus. I praise God because each week that passes by, there's new faces, new souls, houses opening up slowly. We don't want to bring words of just comfort, but the truth as well. And soon may kaskulin ng Koaunopada tuwan krupsil. Ikan rong-rong nga putani siwa gabukin so chame kawewan di pumpe utan wai chorari ay bot kala rong-rong ay bot yang na kalapi. And soon makichay nak kaskulitan yak karto ay bot nan pare. Koto bui meser me ako Rengay serang tautan panani momen krup. Ay sumichay school ko dong ay rong achay lesson rapon. Tana beliau push meu beliau sikanya me tan akan fitang pinay mau yang me yanana purala. Puya ki chapel ka school ki audience Ari audience ongya ipil kenuya business mas where chapel achay laiti aramas audience ko ipil chayana pil learn achay ismo chay kos yang puya achay kos yang aramas ay na audience pangkay dia na naman na audience na audience ay panay na iriyay machikichik Sese tam ikabela na bakos po tanang sa wochotan yung soniked like marapil kasarawi pang chisarot marat itu pang sang-sangat itu pang kamet kayan niya utan tame iyalet na noran sakye so kita man chuka men kilang sises atame mira yang so utan that courage utan this is the courage that Christ been telling me Rimi kapag yung kauno po ikamela le meu yeta talk niya chay bilale kaskulin counseling men register pa yung value filmi minana punot laut in on relationship kapachayang pilkonan mo nanan siyang ri kapang po sin anso ko spitan minani yesa mesetan utan talk laut ma po sa chapil mo iteng fracture lelanson
kelas mo tani anani yang iyan so magkayo ka tro pasana ito to di ba kana na ito tisang may yan na ito ulo pa chen kelas ko yan na kelas ko ay pa na ito tisang po song kan kin uya sin one megas making collecting ay proto ngay recruit tibio ay pile sa wase ngi ko kamele le may ipiluya an so woche ka no ya tatong kanya yan piluya council on me chikan na ngane. So yun lang ng klasa sabi ko na kula siya kung practical apply ang sarili ko. Sarili ko match ray kake communicate to one another kas sayang naman ray relationship a close liar ray saya naman ranche yo mo idog naman sindarabe magmina ni mo kay dama ray sa each other and dama they know each other by name up they don't talk to each other they don't know each other like that. I've met ray kake look kaya pa no motong ba na song kan korusyo kilang me utamia pagarit coach to nai mor kaka ken weki kaban men to check kaban men inangi uya me coach mau ariaso me inang ya tamawasang inangi men yang baba coach imen yang saulang is ilamayar may titiar selarat ay chance weki pinimi wasayo men research ken pongi coach ngay uyakir may titiar utan selarai ay sumawan pil uyam pungla weki muy me ko tua chi tai arian so me iklangatanan Facebook chapter yan aleta Christ rano tasang nanay mo yung inda mo tan sa choprala pagki pak chocho inda me mas kinyang aleta Christ apkin so che dan melen yang ap rano dan isay kinche inda mo tan aso ko to I chapter follow grupong Koaunopada kin chapter yang kaskas school chapter yang wiwiyaye wong coach dane tatok dame imen katete men kalanganen coach weki ine nan son wono mapay sa kuno kasaleta men masali manganen coach chay shika utaje kachika kutanda je kotomon coach weki nganen coach nakin kai nang ikchaito ari kaban kaklang maka buya pegaran coach bononor kaban tani nangi men uya tama kabaran coach arian so may yaleta Christ yang follow Koaunopada anso you o lilranwich isoche sa ikin chapalukila ari ikapun kaya coach weki ikamelala me sa me plan mo anso me chaikin so lakak yakin ita safe kichay lawasa weki dayan masularay chance yech ngay ikakatete makauno ininen lembak utana so strong ari utan kokoway making song to chay kan uti ay kan utan peng pusya yaw patuwi mo yelo ko kaya chorora nga uya kapakap lele usama mo to chay peng force yan uti mo for kawuti ngai kola niyay patro mo proto arian sa may proto ay ko tong yan ya apnanay kapakapo iwiyal ko kaya choro rapsang chocho Koaunopada deposit nanay more may wiya kapakapki toja ikin kapakapki aramas kapakapki wasa kapakapki pwedeng ko to sansal clear ngay kung pokataw wiya kapakapki ap in dongs ariel points may indang Koaunopada may coach tayo match tama ban para to tama kompang kochin wiya may second chaweweki makareta itu aja kon kapakapa sos kelai arangai ya inta icha minta yanta iya kapakap prepare mo Koaunopada
ya yang kakreti ong tama manuya Kenyang school kin song ka ban le song ko tua kiyang ya pil ka lail me bil encourage yen me song ko res me chai school ko song ko ke chailen bil nanchiang kun puralau tan go through o bil apply na mor ko ki song nan so war ta me bil ko tong yan so an so me enak ngai bil ko tu tan ikap ka pang kiyang gosh but it was unexpected kamela ni makaona tatok re ranich ai sai kin dayan tama uya tala iam kelanga tam marrain niam ko lanan rocho dai men kalangan coach pamela laisume imimi ran yang ka marrain memrai suci sainsan nan pungarai puede kich korusian so ya marrain ai so me tola liki iya kelanga tam marrain me mimre ay sumibil matawala pa sa iyong utan melen pwede sangan kasay koros sangan petang koros maraan ki utan ibil kapung ki yang pwede ngayon saraw kasalayang yan nabil tatong ki ay pot pilkap ya dan bil kasalaya ta melen scripture kan koros yan Every single change that is happening in your life is a victory. Every single growth taken kaya tanan na try more korusya na uyak kagan pwede kay. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Cause all my life you have been faithful. I know your life on earth was trouble. Only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. So go rest high on that mountain. The sun, your work on earth is done. Go to heaven and shout love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered round your grave to grieve. Wish I could see angels' faces when they hear your sweet voice sing. Kasalelia mainko ranwet tawya kapayawan par Koaunopada uya pampapa ki kuot nan panina yan men ton pe o pil chaptar to yewi nan
teke chikan tenan lokaya chikan likin masanen tonpi April mau riyesak yuye tu ni mensang nan ganaya warlang coach main coach na yaramas osa tasami milale ansa wamau se lockdown sesulamui mui sarawi tun sarapan aramas chaye koti wasa koros tueta pungan government kisang pungan aramas kin wat-wata odiale saksilu aras kasalitam iungan anti-Christ te imun teaching Christ abang kisang aramas pung i karapanay kapakap mensangan rano i warla ko egi kon i uklel mo Ari Koaunopada Koutial Deficient Makauno itanto ye ngoyo korusyo kan solang makamilele di sapal ren Jesus mecepan morkila imo ya pasanen patak cai patang makoros depan ratoror sangko citar marakinian sarawi citar marap ceritanan peninian kuat aman kecil anak-anak pona sama cili putih dan sambawat cili curur sangkut ima buksarau masani cili depan Roman siluri sak silu kasala yang kecil tak mo Roman wenori sak silu kasala yang kecil yang poinan cili depan Ari ima uya pasanen patako kalau yang ramas mengecil depan Aku jaga punglaran coach sangren Jesus macepan kasamo nana cel mor wulia kapasang moren mas uyala bekeryo pong kecil korusya mip sapal so cai sojojo patang hip sapal cai berkakairata ramas renosola kauno ren buyala disciple ren buk riau Kogalik kayo kasambal o peker kayo kasambal ng puksarawi imay tanto peker division and Koaunopada may madure sa kriyaw silisa kasulil paisak ako sa kusaya chalan pa ko ang god o chalan pa ko ang aramas matu riyesak walu isak tuwawo riyesak ako sa kusaya yamaman limba kwat Ceban baik yang kuat, aku kadang jalan kuat. Jalan ruyata sapulma, ramas warok, ada ruyata ramas, kau nak apa kata ramas kau. Jalan ruyata yang rel ruyala, warok in Christ, disciples. Ni kau nak baca chapter kau baroi chapter oraman pakriau ngoy. O Apostle Yunalino, Apostle Richard, so we are disciples school. And so what prompted the Koaunopada na imong yung sa lockdown, disciples school na yertra. We second batabatangi, ipsapal, tirinaran mas ipsapal. Don telefon, wakiraronger, masa no, Koaunopada sir kira el mauran kamelele, tamara rong, tirinaran mas ipsapal. Sesuatu mair mau ni pongonan ran ikan turun pangata, wajib turun call sangat terpombe kui itu lena nomor kapon. So we create so we are disciple school nang kayom paro online, amin pon telepon nan zoom. Ako itu dasang pombe, ako itu dasang puasa so lebih na nomor card. Itu aja sempatangkan disciple chun school kan kela kaskulen chumpata Victoria mo akano bilopenda alen karyam paro disciple school we are Sacramento okay kaite karyam paro in 2022 we are Sacramento 2021 so we are online 2022 Sacramento chun school kan kopa no Kira school nan December kasapul nan April. And so what? Kasulun par. The Bible school we are online. And beloved day
mau sang trelap sang lola sang wegi sobatangan scholars para sobatangan Bible okay men bombe patong men Fiji kan ki chon school se yang sagap kapren ki song to kan me sakol quality so yi discipleship yi wan pe karen maturi sa kwalu isak tualer yesak Kejadian buyanta Jumbatak and Christ Mebambatang gives a pal. Kolula Willia Kapataisi Aramas or release Manamanen court. Taking Watak Matthew, Mark, Luke, so and was a yet Jesus. And I'm going Wiwia, or was a young Momotso, met Jesus Patogadi. Momotso, mouth out King Sarawi. Or Batang Ronga Mao and Bolang Christ. O mamor wing god pon sambawat. Song Jojo Dampar Georgia Dampara 2023 Oya Kapapa Kambar Work 2020 Job 2021 2022 2023 Met Kapayo Chatoto Danan Bar Kapayo Trigger Kapung Boyki Trinaramas Kutoren God Trinaramas koirtana naraile wong god. Trinaramas pil uyapam papa sili kauno. Kalkalok sili. Okay? All across USA. And ngoyo ay panene mokit sanga way. Kosodo likiyoka. Weke begar wat. Tama mempombeki. Weke mempombe misili. Tama likiyoka. Trin mempombe misili likiyoka. Nang computeran sa kakilang. Jojo na ramas kosang niya magampakwaki patangkan. Para jojo na ramas pakwaki patangkan, kosana na markat. Okay? Karita ngoyo ay paninay ko sa uyudo likiyoka sa liler sambaryo. Mimi Cincinnati. Sa ilok sili wasakan. So, turin fellowship ibuti. Miyant kowe wasakan, ma ramaskan Soja rail was uncountable. The Kiyang rail discipleship or registry rail, like mere bylaws, mere constitution, was a legally registered non-government. Okay? Kalangan Kiyang God. Kalangan Kiyang God the dog, Mekachan Karado, Kaipuyedi, Oi Mekachan me the dog. Kalangan kiyang God sa border kan. Covenant partner, may kay, may no kiti, no kiyang God, o no kitongya, magapanian sawas. Chala limaw, chala isak, chala bugi, chala ria bugi sambongeo. Wamasa ng godon kukuwi. Kalangan kiyang God, frontier. Mission team so yata team riyaw, ewata frontier. Frontier kuwi siliwasakan, me second fellowship mia ramen rong masanan god wasakan mer sekowi mia sarawi mau chelperian chepanene yang god yang acakakela kay rail wasakan me sotopol parail aramen yang Koaunopada sa registry rail rencongan fellowship perengkak legal na namarka o kakairta kisakiskan me ama naman ke child milale. Chai sotra kak wiata ministry. O ministry eutra pa. Ministry yana potlong ban church. O church imakak kisakisen koros kak kotal sansalo kairtalale. Ya kisakiskan so group apostles, teachers, pastors, evangelists, prophets. Okay? Okay, kakairata sirikan, kakairata youth, pegarong gojo etoke aramas korus ya karata chay so kakcha luketong aramas aleta Christ child so kakairailta discipleship and wiyala work melel magchayban batangi ugchayban maurki tamachayban batangi sanga chasir lel melad so mere global children ministry, mere global youth ministry, mere global women ministry,
global man ministry chorus global sebel changan nan local global dapat local sin kau dangkan wasamek chel wasangkosan kan a global me arabana korusia paneo takodial de kairoy me yi asola Jesus uya yang aramas ren uya lawarakan Christ so frontier koi wasakan tuwa chapatoketi overseer koi selena state kan kakela ka so overseer ka full-time workers me puligi diaral ta dog waral commitment taken men focus on cha kakairata ta tawakan court nan state kan amanamane team in overseer pukok state wano wate okay sango chamamia momotso bombe nan state ko men challenge ta dokpana lesson kan masangong wawawi makmail bil kacang pena mail sarawi maila menale lesson ka po masanan god kajala resource at disciple yata ni chel sirikan no pulupul kan o korusia Cheban bukitala sa potail. Esa labang bongi tikitika nani, abang bongi Jesus Christ. Kalangan.